Ako želite svakodnevno da radite na svom ličnom razvoju i unapređujete svoj ljubavni odnos, a trenutno ne možete da priuštite ili ne želite rad 1 na 1, ovo je video za vas. Jer vam danas pričam o projektu koji kreće od septembra. O online zajednici koja će funkcionisati po principu teretane, samo što ćemo u njoj bildovati mišiće tema ličnog razvoja. Kao što su samopouzdanje, samopoštovanje, disciplina, granice, doslednost, sve ono što nam poboljšava kvalitet života. Poenta je da što bolje upoznajete sebe i naravno da donosite mudrije odluke u ljubavi. A sada ću detaljno da vam objasnim, da vam ispričam kako će zapravo ta zajednica izgledati i naravno šta ćete vi u njoj dobiti. Znači, koncept jeste da će ona postojati na mesečnom nivou, po principu mesečne pretplate. Za nju će vam biti potrebna samo Facebook aplikacija i sve će se dešavati u toj zatvorenoj privatnoj Facebook grupi koja će biti samo za članove. Svakog meseca ćemo birati temu koja će tog meseca biti aktuelna, koja će tog meseca biti dominantna i neke teme ćemo i ponavljati jer želim da vam omogućim da radite na doslednosti, jer što smo u nečemu dosledniji, to imamo bolje rezultate. Također svakog ponedeljka ćete dobijati neku vežbu koja će nekad biti u vidu pitanja, nekad procesna vežba, nekad vođena meditacija, vizualizacija. Svakako će biti u cilju toga da bolje upoznate sebe i da se povežete sa sobom. Također, svakog radnog dana će objavljivati u zajednici citate, neke inspirativne stvari, svoje lične priče ili nešto drugo što će vama biti korisno, a što će biti povezano sa temom koja će tog meseca biti aktuelna. U tome vidim ogromnu vrednost jer znam koliko je važno da svakodnevno biramo u kom pravcu ćemo da razmišljamo i u kom pravcu ćemo da menjamo svoju percepciju i uverenja, jer to je vežba kao i sve drugo. Također, jednom mesečno ćemo imati live unutar zajednice gdje ćemo moći da razgovaramo, gdje ćete moći da mi postavljate pitanja. I naravno, ako ne možete da dođete, moći ćete da odgledate snimak koji će biti postavljen u grupi i koji ćete moći naknadno da pogledate. Jedan od ciljeva ove zajednice i generalno moja misija i mog posla jeste to da shvatite da niste sami. Jer vrlo dobro znam kako je kada se čovek osjeća da je sam i vrlo dobro znam koliko to ne mora da bude tako i koliko mi biramo svoju realnost. Također mi je želja da vas to naučim i da što više ljudi menja svoju percepciju tako da im bude korisna. A to ćemo postići tako što ćemo fokus svoj staviti upravo na ono što možemo da menjamo. Jer nas konstantno truju nekim informacijama od kojih mi nemamo ništa i ne možemo da ih promenimo, ali ono što možemo jeste da biramo svoju realnost i ja želim da vas naučim kako i kako da menjate svoje uverenje, svoju percepciju i da preuzmete život u svoje ruke. To će vam omogućiti ova mesečna zajednica koja se zove Ljubavni restart i koja će biti baza mentalne i emocionalne podrške, konkretnog znanja, podeljenih iskustava također u svrhu zajedničkog osnaživanja, osjećaja da nismo sami i da je do nas šta biramo kako u životu, tako i u ljubavi. Naravno, ovo će biti i za žene i za muškarce, jer želim da svako može da iskoristi ovu prednost 21. veka, a to upravo jeste online svet koji je realan kao i fizički onda kada mu tako pristupimo, a ja želim da ga na ovaj način iskoristimo za najveće dobro i da namera bude upravo ta. I da je to upravo povezivanje, podrška, edukacija, razumevanje kako da budemo prvo bolji sa sobom, pa zatim i u svojim odnosima. Jer svesna sam toga da sve više ljudi, sve više mladih ljudi također, što me mnogo raduje, želi da radi na sebi. A isto tako znam da nemaju svi finansijske mogućnosti za neke veće online programe i za rad 1 na 1. Tako da sam želela da postoji ova opcija za sve one koji žele da se edukuju po pitanju samih sebe, ljubavnih odnosa i da se upoznaju sa mojim pristupom. U svom radu, pa tako i na ovoj platformi, ćete od mene dobijati znanja koje spajam iz psihologije, ličnog iskustva i metode i zakona privlačenja, jer to je način na koji ja živim život, na koji sam postigla sve što sam do sada postigla i verujem da će to biti istovremeno edukativno i zabavno i verujem da se tako najbolje i primenjuje.
Što se tiče cene, ona će biti simbolična, jer želim da zaista svako to može sebi da priušti ko zaista to želi, ko želi da se kreće u tom smeru, i mesečno će biti 3.500 dinara ili 30 eura. A na primjer, ako želite da pristupite sad od početka, od septembra, plaćanje će biti do 5. septembra najkasnije kako biste ušli u tu mesečnu rundu. To važi i za sve naredne mesece. Takođe, plaćanje, kao što sam rekla, na mesečnom nivou, tako da ako želite neki mesec da preskočite, to je skroz ok, samo nećete uplatiti za taj mesec i naravno možete se kasnije vratiti ako to budete želeli. Ja se mnogo radujem da zajedno stvaramo jedan podržavajući svet u kome ćemo mi prvi da budemo primer mogućeg svojoj okolini i da se okružujemo isto takvim ljudima. I naravno da kreiramo svoju realnost. Čekam vas u zajednici, a na linku u opisu profila ćete naći sve ostale informacije kojih ima, tako da nemojte da ih zanemarite, i naravno podatke za prijavu. Ljubim vas puno, dragi ljudi. Ćao!